Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba. Bafowethu, igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel umkhanyakude. Bafowethu, namhlanje sizobonga kakhulu bafowethu ukuthi nisupporte size sifinyelele ku-3000 laphana wey'ngane zakwethu. Sesibheke laphana ku-4000 bafowethu. Sibonga kakhulu ukuthi nisisupport ikakhulukazi abalandeli bomculo kaMaskandi. Ividiyo yethu namhlanje wey'ngane zakwethu sizolungisa-ke i-country laphana wey'ngane zakwethu. Sizolungisa izinto ezenziwa ngoMaskandi, izinto ofanele siyilungise njengoba kuqala unyaka, ikakhulukazi kubaculi abakhiphayo. Bafowethu, njengoba uqalile unyaka, abaculi abakhiphe abaculi laphana wey'ngane zakwethu, ngoba lento yokuyompintshana laphana ngoDisemba, abaculi kudlula inyanga, kudlula iviki, kuphuma i-album, kuyawubulala umculo kaMaskandi leya nto wey'ngane zakwethu. Singabheka nje baningi abaculi ama-album abo esiwalalela manje amnandi, kodwa ngokuthi bakhiphe ngesikhathi esibhedayo, ngesikhathi esibhizi. Kodwa umculo wabo asikhonanga ukuwulalela ngendlela ngoba besilalela silinde namaqhawe, ngoba njengoba kunoqhawe lami. Ngiyokwenza isibonelo nje laphana wey'ngane zakwethu, kunomculi nje la, kunabaculi nje laphana, kunengoma nje la uStability. Ingoma kaStability laphana beyimnandi kakhulu, abantu beyidansa ngayo ku-TikTok. Kodwa kuthe makufika isikhathi la wey'ngane zakwethu abaculi ukhipha inqwaba yabaculi kudlula inyanga, bakhipha abaculi igcine isivaleleke ingoma kuba sengazuthi ayikaze ibe khona. Lokho kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba umculi usuke esebenzile. Nokwanda kwabaculi bafowethu sengazuthi kulo nyaka ngathi ukwehla. Bafowethu, umlandeli akube umlandeli, induna kube induna, umculi kube umculi, ukuze lento izolungiseka laphana wey'ngane zakwethu. Ningixolele, ividiyo yami namhlanje izothi kuba yinde kakhulu ngoba sizothi ukuyidiscussa lolu daba. Okunye ofanele sikubonge kakhulu laphana wey'ngane zakwethu, i-genre kaMaskandi idlala indima enkulu laphana kuma-digital platform. Into bekade iqala ukwenzeka laphana ukuthi uMaskandi ulokhu uphikisana laphana kuma-digital platform nama-genre awahlukahlukene laphana wey'ngane zakwethu. Singabala oGatsheni, sibala oGcokamelisha, sibala oKhuzani, sibala oMageza Amahle. Abaculi baphithizela nje laphana bafowethu kuma-digital platform, kuma-iTunes laphana wey'ngane zakwethu. Kube yinto enhle kakhulu leyana wey'ngane zakwethu, kube umlando nokuthi ingoma kaMaskandi ihlala icishe ukuqeda inyanga ikhona laphana kwi-top 10 or i-top 20 kuma-iTunes. Lokhuyana kube yinto enhle kakhulu-ke leyana wey'ngane zakwethu. Uma sihlabela phambili sithatha abaculi abavelayo kwi-top 10, uKhuzani laphana uyavela, uMthandeni, uGatsheni, uMjabulisi, uThokozani Langa, uSikweleti, uThwasa Likhansela, uLuve, Inkosi Yamagcokama, uDuma Kahle. Baningi bafowethu abaculi abenze kahle, kodwa-ke sithatha laba abawu-10 siwumkhanyakude TV sithi siyabonga. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ucinezele subscribe, ucinezele nebhell ukuze uzothola ama-notification njalo uma siphosta.